Danas pričamo o krstaškim ratovima. Ovde vidimo hronologiju krstaških ratova koji su trajali od 11. do 13. veka. Ima ih mnogo više nego što ćemo ih pominjati. Ukupno ih je bilo 8. Pored ovih glavnih krstaških ratova postoje razni sukobi protiv jeretika koji su ovde pobrojeni, o kojima mi nećemo pričati, ali ćemo pomenuti zato Dečiji krstaški rat jer je bio baš specifičan. Danas ćemo pričati o pojmu krstaških ratova, uzrocima, posljedicama i najbitnijim krstaškim ratovima. Pa da krenemo najpre od pojma krstaških ratova. Krstaški ratovi su bili ratovi za oslobođenje Hristovog groba u Jerusalimu koji se nalazi u Svetoj zemlji. Naziv Sveta zemlja poticao je od toga što su se na ovom prostoru nekadašnje rimske provincije Judeje nalazile velike svetinje, sve tri monoteističke religije. Pa su se tu nalazila, za hrišćane tu je bila crkva Hristovog groba, za muslimane džamija Al-Aksa, gde se navodno Muhamed uzdigao na nebo, i jedino što je ostalo od nekadašnjeg Jerusalimskog hrama, to je zid plača, za Jevreje značajno sveto mesto. Kada su u 11. veku, 1077. godine, Saraceni zauzeli ovaj prostor, nakon bitke kod Mancika, te 1071. godine, hrišćanskim hodočasnicima bilo je onemogućeno da pristupe svetim mestima. I na to se poželio Aleksije, vizantijski car, rimskom papi, koji je odmah, što naravno Aleksije nije ni očekivao, sazvao crkveni sabor u Klermonu 1095. godine i pozvao vernike da stave na sebe krst i krenu oslobođenje Hristovog groba u Jerusalimu. To je direktan poziv u prvi krstaški rat koji je trajao od 1096. do 1099. godine. Bilo je odziv na ovaj njegov poziv, bio je veliki, bilo je mnogo ljudi koji su želeli na ovaj ili onaj način da imaju neke koristi, što duhovne, što materijalne, od prvog krstaškog pohoda. Pa recimo, velmože su žele da postanu vladari novosvojenih država, da prošire svoje teritorije, da dobiju nove titule. Vitezovi su želeli da dobiju titule velmoža, da dobiju takođe posede. Slobodni seljaci su želeli da postanu plemići i da dobiju takođe posede i titule. Zavisni seljaci su želeli da pobegnu sa svojih poseda i dobiju, odnosno sa poseda svojih feudalaca, da dobiju sopstvene posede i da budu slobodni. Bilo je dosta avanturista, mnogo ljudi koji su bili željni pljačke i naravno oni najekstremniji verski fanatici koji su pojurili da prvi stignu do Jerusalima, vođeni Petrom Pustinjakom, i mnogi stradali, nisu bili ni adekvatno opremljeni. Postojalo je nekoliko puteva koji su vodili do Jerusalim. To su uglavnom bili stari rimski putevi, odnosno putevi koji su se nastavljali na stare rimske puteve. Iz zapadne Evrope su krstaši uglavnom išli ili obalom Apenninskog poluostrva do Via Egnacije nekadašnje, znači do Drača, Soluna i Carigrada, pa odatle dalje preko Male Azije do Jerusalima. Drugi put je vodio preko istočnog dela Jadranskog mora do Drača, Soluna, Konstantinopolja, preko Male Azije do Jerusalima. I treći put je vodio iz zapadne Evrope preko naše teritorije, Beograda, Niša, pa dalje preko Sofije, Kadrijanopolja, Konstantinopolja. To je stari Via Militaris, odnosno vojni put ili carigradski kasniji carski drum, preko Male Azije vodio dalje do Jerusalima. Najveće probleme sa transportom krstaša imao je vizantijski car Aleksije, o čemu je pisala njegova učena ćerka Ana Komnin. On je morao nekako sve te pljačkaše i razne verske fanatike da okupi, da ih transportuje preko vizantijske teritorije. Oni su naravno, kao zapadni hrišćani, nisu imali nešto mnogo poštovanja prema pravoslavnima. I sve te njegove muke opisala njegova učena ćerka u delu koji se zove Aleksijada. Prvi krstaški pohod se završio osvajanjem Jerusalima, strašnim pokoljem koji su krstaši ostavili tom prilikom. I evo kako jedan savremenik opisuje ono što se desilo u Jerusalimu. Grad je pružao sliku takvog pokolja neprijatelja, toliko prolivene krvi da i same osvajače zahvatila strahota i odvratnost. Druga posljedica, pored strašnih materijalnih žrtava civilnog stanovništva i razaranja i pljačke, bilo je nastanak novih monaško-viteških redova. To su bili zapravo monasi koji su istovremeno bili ratnici i imali su zadatak ili da štite novosvojene teritorije za razne hodočasnike koji su dolazili i obilazili sveta mesta, ili da pomažu bolesnima, ranjenima i slično. Pa su tako formirani templari, vitezovi Jerusalimskog hrama ili hramovnici, hospitalci ili Jovanovci, vitezovi bolnice Svetog Jovana, i također su nastali teutonci koji će se kasnije boriti protiv zapadnih i istočnih Slovena. Posebno je poznat njihov okršaj protiv Aleksandra Nevskog, da vidimo i ekranizaciju tog sukoba savremenu,
1262. godine Aleksandar Nevski uspeo da porazi Tevtonce tako što ih je naveo da se preko leda kreću u svom punom ratnom oklopu i tako su zapravo opteretili led nevi, oni su upali u reku i tako i bili poraženi u velikoj meri. Treća posljedica bio je nastanak krstaških država. Najznačajnija krstaška država bila je Jerusalimska kraljevina, a nastale su također grofovija Tripoli, grofovija Edesa, Antiohijska kneževina, neke još manje države. Što se tiče samih krstaških država, oni su bili ostvarenje ideala kojima su težili krstaši i trebalo je sad zadržati te posede. Posle velikog uspeha prvog krstaškog pohoda kreću neki manji krstaški pohodi, najpre drugi koji je trebao 1147. 1149. godine, koji nije bio uspešan. Vodili su ga rimsko-nemački car Konrad III i francuski kralj Louis VII. Zatim treći krstaški rat, vođen od 1189. do 1192. godine, koji su vodili engleski kralj Richard Lavlje srce, Filip II. August, francuski kralj i car Svetog rimskog carstva Friedrich Barbarossa. Ovaj pohod se sveo na loš odnos između Richarda i Filipa, koji su išli odvojenim putevima do Svete zemlje, a Friedrich išao preko teritorije Srbije, gde mu je u susret izašao Stefan Nemanja, lepo ga ugostio kod Niša, ponudio mu saradnju u pljački vizantijskih teritorija. Barbarossa je to galantno odbio, nastavio svoj pohod i u Maloj Aziji on je krenuo, pao je u punom ratnom oklopu u jednu rečicu i voda mu je ušla u oklop i on je, dok su ostali išli da mu pomognu, isto tako u punom ratnom oklopu, ostao mrtav. Tako se završio za njega pohod. Inače, Filip II. Kada je vidio šta se dešava u Svetoj zemlji, on je brzo se vratio nazad, a Richard je ušao u sukob sa Saladinom, koji je bio jedan od najvećih muslimanskih vladara tog vremena, bio je vladar Egipta, Jemena, Sirije, Palestine, ali izuzetno vešt vladar i, što je još bitnije, tolerantan čovek, verski tolerantan. Pošto je zauzeo Jerusalim, on je čak dozvolio hrišćanima da napuste Jerusalim. Ovdje vidimo inserte iz filma Ridleya Scotta Nebesko kraljevstvo. Glavni protagonista hrišćanin kaže Saladinu, kada su hrišćani zauzeli Jerusalim, oni su bili svakog muslimana unutar gradskih zidina, a Saladin na to odgovara, ali ja nisam takav čovjek. I on zaista, kao što sam rekla, najsiromašnijim hrišćanima je dozvolio da bez otkupa napuste grad, a oni koji su bili bogatiji morali su da plate otkup za to i pošto se dogovorio sa Richardom, on je dozvolio kasnije hrišćanima da obilaze svoje svetinje. Također, Balduinu IV. Jerusalimskom kralju, koji je bio teško bolestan, on imao lepru, teško kožno oboljenje, jako zarazno, slao svog ličnog lekara da mu bar olakša patnje, pošto nije mogao da se izleči, to je neizlečiva kožna bolest. Četvrti krstaški rat je bio specifičan po tome što je bio potpuno suprotnost krstaških ratova. Umjesto da se hrišćani bore protiv muslimana za oslobođenje Hristovog groba, hrišćani su se u ovom ratu borili jedni protiv drugih. Naime, krstaši su se nalazili na Jadranu, krenuli su prema Zadru da ga zauzmu, a onda su onda je do njih došao Aleksije IV. Anđeo i njegov svrgnuti otac Isa II. Anđeo, koji su njih tražili da uz novčanu nadoknadu budu vraćeni na presto u Vizantiji. Krstaši su pristali, zauzeli su Carigrad, tražili su da im se isplati to što su učinili, međutim tada je Aleksije IV. Saznao da je njegov stric pobegao sa blagajnom, tako da nije mogu da isplati krstaše. Krstaši su se razjarili i nakon toga oni su opet zauzeli Carigrad, ali su ga tako stravično opljačkali da su o tome ostali brojni zapisi i naravno najviše tu prosperirala Letačka, koja je krstašima dala brodove, jer Carigrad nije mogu drugačije da se zauzme. Oni su dobili 3 osmine grada, skinuli su i kvadrigu sa Carigradskog hipodroma i odneli je u Veneciju, gdje i dan danas postoji. Ovdje je jedna slika, naravno iz 19. veka, koja prikazuje stradanje u Carigradu. I kako kaže jedan od osvajača, Geoffroy de Bellarden, od kako je sveta ni u jednom gradu ne bi zadobijen toliki plen. A s druge strane, jedan vizantijski pisac, hroničar koji je jedva živ pobegao iz Carigrada, i to tako što je nekakvog mletačkog trgovca potkupio, piše kako su i Saraceni milosrdni i blagi u poređenju s ovim ljudima koji nose na ramenima Hristov krst. Ovaj pohod je naneo strašan, da tako kažemo,
udarac Vizantiji, koja iako se posle nekih 50 godina obnovila, nikad nije mogla više da bude onako uspešna kao ranije. Naime, posle Četvrtog krstaškog pohoda osnovano Latinsko carstvo koje je trajalo od 1204. do 1261. godine. Osnovano je tu nekoliko manjih državica, među kojima Ahejsko vojvodstvo, Latinsko vojvodstvo. A 1261. kada je obnovljena Vizantija uz pomoć Mihajla VIII Palologa, nikad više Vizantija nije bila ono što je nekada bila, niti je mogla da zaustavi prodor Turaka sa istoka. U Petom krstaškom ratu krstaši nisu uspeli da zauzmu Egipat. Ja ću pomenuti Šesti krstaški rat zato što je jako zanimljiv i vrlo poučan. Naime, Fridrik II. Barbarosa, ekskomunicirani rimsko-nemački car, to znači da je bio izbačen iz hrišćanske zajednice, zato što njih to ranije da krenu u krstaški pohod, a on je inače bio jako tolerantan vladar i imao je čak i harem, što je bilo nepojmljivo za zapadni svet, pritom je bio hrišćanin. Uspeo je da preko svoje žene, pošto je inače bio oženjen princezom Jerusalimskom, dobije dobar deo Jerusalima, omogući hrišćanima da ulaze na svoja sveta mesta, ali s druge strane nije to sprečio ni muslimanima. On je pokazao, kao što je to i Saladin pokazao, da je tolerancija ključ u odnosima istoka i zapada i da se upravo preko dogovora mogu rešiti svi problemi, a ne putem rata. Šesti i sedmi krstaški rat vodio je Luj IX, koji je za života dobio taj nadimak Sveti. On je vodio i osmi krstaški rat i u njemu je umro od kuge, a deveti je bio produžetak osmog krstaškog rata. Međutim, mi ćemo se sad vratiti na ovaj krstaški rat iz 13. veka, dečji krstaški rat, u kome su deca koja su bila postaknuta od strane odraslih, koji su tako tumačili Bibliju, krenula u oslobođenje Hristovog groba u Jerusalimu, zato što su tako nevini i čiste. Jedino takvime pripada Carstvo nebesko po mišljenju sveštenika. Međutim, deca su tako krenula u pohod i negde kod Italije mnogi su se izgubili, mnogi su bili pohvatani i odvedeni u roblje. I tada ih je papa i sa željenjem oslobodio zakletve i dozvolio im da se vrate kućama. Međutim, mnoga deca nisu ni uspela da se vrate kućama, nego su postradala na putu do kuće. Sam pohod pokazuje koliko je čitava priča o krstaškim ratovima bila besmislena. Evo ovde vidimo i te posljednje krstaške ratove. Deveti, kao što sam rekla, ništa posebno nije postignuto njime, samo je odložen pad posljednje krstaške tvrđave Akre za 20 godina. Kada je ona 1291. godine pala, završava se ova epoha krstaških ratova. Posljedice krstaških ratova bile su, s jedne strane, pobožnost na zapadu je ojačala, utjecaj crkve na zapadu je ojačao, što zbog duhovnih, što zbog materijalnih vrednosti koje su stečene u krstaškim pohodima. Privreda na zapadu je oživela, počeli su da se osnivaju gradovi, da su uspostavljaju trgovinske veze s istokom i zapadom i sa istoka stižu brojne biljne kulture, pa i neki pronalasci, sve posredstvom utjecaja ove arapske kulture, ali naravno i od pljačke zapadnih vitezova. Nastali su novi monaško-viteški redovi koji su imali svoj kasniji politički kulturni utjecaj na zapadu, ali ono što je najstrašnije što je nastalo kao posljedica, to je bio loš odnos između muslimana i hrišćana, pa između katolika i pravoslavnih, koje je posljedica upravo krstaških ratova, velike žrtve koje su pale, posebno civilne žrtve, besmislene u ovim ratovima i naravno velika materijalna razaranja, pljačke zapadnih vitezova na istoku. Danas se više ne vode krstaški ratovi, ali se vode verski ratovi i ljudi su mogli, a i trebalo bi u nekoj budućnosti da shvate da ključ za razumevanje je upravo onako kako su nam Saladin i Fridrik II. Barbarosa pokazali, istoka i zapada nije u ratu, nego u diplomatiji i u mirodopskim rešenjima. Vaš zadatak je da pogledate neki film i pročitate neku knjigu na temu krstaških ratova i svoje utiske zabeležite u svojim sveskama.